ҳанӯз 6000 сол пеш Истаравшан бо номи Устурушана давлат ҳамчун вуҷуд дошт ки он ба замони Шоҳ Ҷамшед рост меояд. лекин дар бораи ин тадқиқотҳои зиёде рафта истодааст ва олимон кор бурда истоданд то ки ҳамин ин рақамҳоро исбот намоянд. асрҳои 5 пеш аз милод вақте курӯҷи кабир дар ҳаминҷо омада будааст, дар инҷа як шаҳраке бунёд кардааст бо номи Курушкада. ва дар ҳаминҷо зарурате пайдо шуд пайдоиши қалъа, барое ки амният ҳар гуна тохтутосҳо нигоҳ дорад. ва ҳамин тариқ асри 4-5 пеш аз милод дар инҷо қалъае бо номи қалъаи Муғ бунёд шуд. қалъаи Муғ барои чӣ қалъаи Муғ мегӯянд? зеро ки 1500 сол дар тарафи шимолӣ ғарбии қалъа ҷои зардушто буд, яъне муғҳо буд ки онҳо дар инҷо дар баландиҳо зиндагӣ мекарданд. ва ба ин шаҳри Курушкада ҳамла мекунад Искандари Мақдунӣ соли 327 пеш аз милод. ва юнониҳо азбаски Курушкада гуфта наметавонистанд, ин шаҳрро Кирополь меномиданд. ва Искандар ҳаракат мекунад қалъаро гирад, аммо гирифта наметавонад. баъд барои ҳилла баъзе шахсоне ки ватани худашро мефурӯшад, онҳоро ба кор андохта аз дохили шаҳр дарвозаро мекушанд. дарвозаи соя мекушанд ки дар даруни сой аз сой гузашта баъд ба қалъа мебурад. моғе ки бахшида ба соли 2012 аз Самир бароварданд ва он дар инҷо ҷашн гирифта шуд, нишон дода шудааст. дар поёни он бошад ҳамин поёни ҳамин қалъаи Муғ ки ба солҳои 1800-1900 буд тааллуқ дорд. ин яке аз ёдгориҳои таърихии беҳамто дар ҳудуди Осиёи Миёна мебошад. қалъаи Муғ барои чӣ мегӯянд? чунки ин қалъа на ба давраи исломӣ тааллуқ дорад, балки давраи пеш аз исломӣ тааллуқ дорад ки барои чӣ Муғ мегӯянд? Муғон, қалъаи Муғон. вақте ки 3000 сол 4000 сол пеш дар ин ҷо мо мардуми мисол Истаравшан мардуми мо вай будем, оташпараст будем ва пайғамбари моон Зардуш ҳисоб мешуд. ва дар натиҷа дар ҳамин қалъаи Муғ яъне маъбад вуҷуд дошт, чӣ ки мегӯянд ибодатгоҳ, ки он ибодатгоҳ дар ҳамин болои қалъаи Муғ мавҷуд буд. лекин зардуштӣ на ҳама кас буданд зардуштон, ҳатто маъбадҳошон буд ки дар он ҷо саҷда мекарданд. ҳамун маъбад ҳозир дар қалъаи Муғ ба монанди пештара раво шудан барқарор кардагӣ. чунки мардум пеш аз дини исломро қабул карданд, ино аввал дини зардуштӣ доштанд. аз зардуштҳо ки дар инҷо бештар сокин буданд то омадани арабҳоту қабули дини ислом, ҳамчун рамзи оташкадаи зардуштӣ дар инҷо як биное сохтаанд. ин як маъбади зардуҳиштҳо, оташпарастҳо, яъне аз давраҳои қаҳроманишинҳо нишонае аст. ҷое будааст ки дар ин ҷо чуқурӣ ҳам сохтаастанд, гӯё ки ғулом омада аз поён оташ меафрӯхтааст ва вақте ки шӯълаи оташ ба боло мебаромадааст, дар гирду атрофаш оташпарастҳо истода саҷда мекарданд. дар осорхонаи мо экспонатҳое ҳастанд ки аз давраи дини зардуштӣ пеш аз ислом монда шудааст ки яке аз он мана устухондони зардуштӣ, давраи зардуштӣ ё ин ки мана мухтепа вуҷуд дорад ки дар он ҷо муғон яъне диндороне ки оташпараст буданд, дар ҳамон ҷо оташи калон даргиронда аз ҳамон ҷо яъне оташ гирон мебурданд. дар ин ҷо қубури опартои асри 8 ва қабрҳои якҷоyии давраи зардуштиён ва дигар иншоотҳои таърихиро аз сари нав дида баромаданд, кофтуков шуд, ошкор карданд ва ҳоло давом дорад ҳамин тадқиқот. арабҳо омаданд, арабҳо дина ҷорӣ карданд. аз асри 6 то асри 8 ин мардум бо мушкилот дини исломро қабул кардагиаст. дар вақти омадани арабҳо як маротиба хароб шудааст инҷа қалъа. баъд аз арабҳо чингизҳо омадаанд, баъди вай хароб шудааст. баъд аз вай бо мана
дигар сулолаи масалан шайбониҳо дигаро вақте ки мебиён соли асри 15 номи шаҳри кӯдушкадаро ки Истаравшанам ном дошт ба Уротепа табдил метиҳанд ва ин Уротепа вуҷуд дошт то 2002 соли қарор шуд ки 2500 солагии шаҳри Истаравшан таҷлил гардад. Уротепа ба Истаравшан табдил дода шуд. чаро Истаравшан меноманд? дар китоби Авасто нишон дода шудааст ки бисёр вақт номҳои маҳалҳо, шаҳрҳо, дигар ҷойҳо аз номи сайёрагон гирифта мешуд ва ҳамин яке аз ситораҳои дурахшон Сирус Суруш ба номи Истаравшан вобастагӣ дошт ва ҳамин тариқ ситораи равшан яъне Истаравшан аз ҳамон омадааст. 1866 империяи Россия ҳамла карда инҷоро забт мекунад ва дар он вақт ҳам як маротиба ин қалъа вайрон мешавад. баъд аз ин боз бунёд мекунанд қалъаро, баъд большевикҳо мебиёнд. Большевикҳо вақте ки мебиёнд ин қалъаро ҳамчун як масҷид, як ҷои динпарасто ҳисобида инҷоро хароб карда аз хиштҳои ҳамин қалъа як зиндон месозанд. Мы находимся в здании православной церкви имени святого Михаила, построенная в 1865 году великим князем Константином. Ну что сказать, сейчас вот на место церкви здесь музей. آثارخانه تاریخی کشورشناسی شهر استراوشان سال 1969 سال تشکیل شده است. یک وقت ولایت بودگی من این ویاش بکازش ویاش کی ولایتی استراوشان پیش بودگی من کجاها کدام رایونا چیزی هم میشه. Мы обратились в областную церковь города Худжаанда. По большим праздникам приезжает батюшка Мордарий, и молимся, и хороним на русском кладбище. Вот отец Мордарий, значит, с Худжаанда нас не покидает. Он часто приезжает. Мы не теряем. Большие праздники мы едем в Худжанд или в Чкаловск, там отец Владимир. Мы не можем здесь собираться, потому что нет икон здесь, нет того, чтобы мы могли, как говорится, на что молиться. Отец Мордарий все это приводит, потому что собираемся на кладбище, там похоронен в 1922 году, был ссыльный, большой чин у него был православный, христианский. Он здесь беседовал, приходили даже муллы к нему, они беседовали. Это говорит о чем? Что никаких разногласий, никаких споров не может быть между концессиями вот этими. Все уехали в 90-х годах, война там, и так далее. По списку было более 700 человек наш культурный центр составлял. Сейчас где-то чуть больше 120. В основном пожилые люди. Молодые заканчивают школу и уезжают. Остаются только пожилые люди. У пожилых людей в любом доме есть свои иконы. У меня есть. Мы поддерживаем, значит, свою веру. Свои иконы есть, свои принадлежности, свечки зажигаем. Все-таки поддерживаем свою веру. дар Истаравшан 153 ёдгорҳои таърихи фарҳангӣ
و فهرست وارد کرده شدند و در برابر این قریب نزدیک 50 عدد یادگارهای تاریخی مورد تحقیق قرار دارند از طرف عالمان. یادگاری تاریخی صبرستان، مسجد صبرستان 1650، یادگاری تاریخی سری مزار 1615. غیر از این مقبره عبدالقادر جیلانی در عالم اسلام با تخلص غوث الاعظم شیخ درویش نهایت معروف و مشهور هستند. همین طریق خیلی خیلی بسیار مسجد مولانا عثمان چرخی، بابا طاغوی ولی، 4 گنبد و دیگرها. حضرت شاه در اینجا امک بچه پسر محمد صلی الله علیه و سلم پیغمبر قصب ابن عباس خوابیدند که برادر همینا در شاه زنده سمرقند و مردم زیارت میکنند. مقبره گرچند که اثر 18 لیکن خودی دف از روی 8 به توری میده. جسدشون دامچه خوبم. وقتی که اسلام جاری شد اومدن همینجا بعد اسلام جاری کردند. اینا به هم حضرت شاه زنده سمرقند در سمرقند که واقع هستند دادار خوردی حساب میشوند. قدیمترین گاهی مسجد دهمی شهر استرافشان حضرت شاه ولی بعد از اینجا سری مزار مسجد واقع در دهه سری مزار، باز در دهه باباطاغوی ولی در دهه آبادی که عثمان چرخی هستند واقع هستند اویام گوییم قدیمی حساب میشوند. هم دویم خلیفه پیغمبر ما هستی ابوبکر صدیق نبیرشون در همون برگون خوب هستند که صبرستان بابا میگن. در شهر استرافشان همگی 300,000 اهالی استقامت دارند. 67 مسجد واقع است. از 67 مسجد 7 تاش مسجد جامع که یک تاش مسجد جامع مرکزی حضرت شاه ولی در همجا قرار داریم. اینا ما همین 300 سال شدگی این قبل این همه نقاشی‌ها با 300 سال شدگی قدیمی مسجد تازه بری مسجد دیوالش 1 متر است. خودی همین ستون در این دیوالا همش 300 سال پیش. در شولی مقصد اینجا انباری همجا کنسرزاود واقع بود. مقصد موسفیدا ویران شود افته انبار کردگی انباری کنسرزاود بود اینجا شکر خوب وی شکر بودگی انباری شکر بودگی مقصد ویران داشتگی برای وقتی که درباره مقبره و مسجدهای و دیگر یادگارهای تاریخی استرافشان سخن میرد جای اساسیش همین که در اینجا یگان قوه زرخرید استفاده نشده است. مردم به طریق حشر از روی اوریت کاربری کردند، از روی همون هنرمندی خود معماری همین شهر به چخیل است استفاده بردند و همین این ما رو وادار می‌نماید که نسبت گذشته تاریخ خود باز یک بار دیگر فکر کنیم که چرا محض همین چیزها امروز ضرور است. اگر ما زبان، تاریخ، فرهنگ ملتی خود را حفظ نکنیم، ندانیم و امروز فردایان با چی مصلحت داده میتونیم؟ آثار کهن یادگارهای تاریخی این زبان گویای فرهنگ می باشد و هم در کتاب تاجیکان دم اثرهای مورخان یک چیز اساسی است. این دوستی خلقها ما بسیار شده در یک جایگاه دوستی خلقها بنا کردگی